بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. In this lesson, we will learn how to read Fatha. Hamza Fatha A, Ba Fatha Ba, Ta Fatha Ta, Tha Fatha Tha, Jim Fatha Ja, Ha Fatha Ha, Kha Fatha Kha. Let's read again. Hamza Fatha A, Ba Fatha Ba, Ta Fatha Ta, Tha Fatha Tha, Jim Fatha Ja, Ha Fatha Ha, Kha Fatha Kha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.